singicela igama lakho nobufakazi bakho. Ngiyabingelela abazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ke a le dumedisa bazalwane ka lebitso la Morena Jesu. Amen. Lo mila ngaphambi kwenu sinenhlanhla mkhonza. Ya ka pela lona ke sinendlandla mkhoza. Ngilethe ubufakazi bami bokuthi last year ngiye ngagula ngiphethwe yinyawo. Ke tlisitse bopaki ba go le mo se fetseng ke bile le bothata ba loto. Then ngilong attenda la isontweni umfundisi athandazela abagulayo ngi-attenda nangama Tuesdays. Ke nentse ke tla ha mona nang ntate a nrapella ka la bobedi ke re ke mona. Then other Tuesday umfundisi wathi ucela bonke abantu abaphethwe yinyawo beze ngaphambili. Ya re ka la bobedi le leng ya bandate o kopa hore ba nang le bothata ba loto ba fetele ka pele. Nangempela nami ngaba omunye wabo ngeza ngaphambili umfundisi wasithandazela. Le nna ke ne ke le emong wa bona ya ba ke fetela ka pele ya bandate wa re rapella. Emva kuba sithandazele wathi siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa. Ya re ha re rapella a ba re botsa hore na re a kgola go modimo o tla re phidisa. Nangempela bazalwane ngaphila inyawo bezingiphethe ngokuthi bekade zihlubeka ngaphansi zibhlungu. Le nna ke ile ka thuseha le utla ka le bohloko ho tloa ka tlase le eboa. Mayihlubeka kanjalo into ebenza ukuthi ingipholise bekufanele ngibilise amanzi ashisayo then ngifake emanzini. Ha ne le bohloko jwale ne ke tlameha hore ke le kenya ka hara metsi a tjhesang. Bese ngiba right ke ngikhona ukuthi ngilale. Ebe he ke khona hore ke be le a phola ke khona hore ke robale. Ngiyabonga kakhulu Musa ngibonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ungiphilisile kulento ebeyingiphethe. Ke le bona nte modimo haholo hore o nthusitse o mphidisitse ka ntho e neng e ntshwere. We can see bazalwane before and after. Can we clap our hands for Jesus Christ? Jesus. Bazalwane ubufakazi bami besibili buhamba kanje. Bazalwane le bopaki ba ka ba bobedi bo eme ka tsela e tjena. September ngalahlekelwa i-ID. Ka September ke ile ka lahlehelwa ke ID. Ngo-November ngahamba ngayo yenze nge-ID. Yaba ka November ke a tsamaya ke lo e etsa ID eo. Bazalwane i-ID ithatha only 2 weeks ukuthi ibuye. ID ha o yentse e nka fela beke tse pedi hore e tswe. Kodwa eyami ID ithathe more than 6 months. Empa ya ka ID ile ya nka dikgwedi tse tsheletseng kaofela. Kuthe last month ngeza la isontweni kuyi-Tuesday. Itse kgwedi e fetseng ha ke tla kerekeng mona la bobedi. Ngacela ubaba ukuthi angithandazele ngokuba i-ID yami ayiphumi ngaletha iphepha lele ngangi-applyele ngale ID. Ka kopa ntate hore ke kopa a nrapella ID ya ka gale ke entse empa ha e tswe. Ya ba hore ke tlise pampiri a tlo e rapella. Ubaba wathi ID angiyithathe iphepha lela ngilithathe ngilibeke la kwi-altar. Ya ba ntate o re ke nke pampiri eo ebe ke bea mo altareng. Nangempela bazalwane ngalibeka iphepha kwi-altar. Ya ba ke nka pampiri ke bea altareng mo. Wayesethi ubaba ayuzolithola. Ya ba ntate o re ho nna o tlo tla o e thola ID ya hao. Sunday last week Sunday Sonta se fetseng ubaba beshumayela ase aprophesya athi ubona ukukhanya kungaleli side leli lingapha. Ntate be ke ngefetseng sonta o ile a re o bona ho khanya lehlakoreng lane le ka nqane. Wathi receive anything eniyidingayo kuNkulunkulu namhlanje yanenzela. Yaba o re amohele ntho engwe le ngwe e tswa ntate modimo seo go se hloka go se tla se etsahala. Nami ngempela bazalwane because bese isikhathi eside ID yami ngingayitholi ngathandaza ngathi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi Friday ngothola ID yami. Yaba le nna ka nte ke a mola ke go ntate modimo ka lebaka la hobane gale ke sa thola ID ya ka le nna ke a receive go tloa ke e thola ID eo. Nangempela Friday ngo-past 7 ekseni ngathola i-message from Home Affairs ukuthi angize ngizo-collect ID yami. Ka nnete la bohlano 7 hoseng ka thola molaetsa hore ke tla Home Affairs tlo ke lata ID ya Can we ka. clap our hands for Jesus? Ha ke re shapele Morena Jesu matsong. Sisuthanda ukuthini kuNkulunkulu ngalomusa kenzele wona ungakhuthaza umunye umuntu okubukile uthini kuye? Ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu ngalomusa ngenzele wona. Ke lakatsa ho la bana te modimo ka mohau a nketseditseng ngona. Bese ngikhuthaza omunye umuntu ukuthi masikholweni amazwi akhulunywa ubaba ngoba uNkulunkulu usuke athume yena ukuthi esitshene. Ke kgothatsa e mong hoseng hore re ke re kgolo mantswe a tswang ho ntate hobane modimo o rumile na sebakeng sa maphelo a rona.
ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu. Ke lakatsa ho leboha ntate Modimo Can we haholo. clap our hands for A ke re Jesus shapele Christ? Morena Jesu matsohong.